Амансыздарбы мекендештер, эсиңиздерде болсо 29 майда 11 адамдын катышуусунда нотариуста сделка болуп өткөн болчун. Убакыт өтө келе бүгүн болсо ачкычын ала турган күн келди. Бүгүн 18 июнь. Дал ушул Москвада, Московский областтан рабочий поселок Октябрьскийден кардарыбыз мына ушул Восточный 1ден эң сонун турак жай алды. Ачкычын тапшырабыз азыркы кезекте. Ошол сатып аткан адамдын счетуна да акчасы түштү. Бүгүн болсо үйдү толугу менен кардарыбыздын колуна тапшырабыз мындайча айтканда. Анда келиңиздер чогуу үйгө кирип үйдү көрөлү жана кардарыбыздын дагы оюн биргеликте угалы. Biz kardarımızda uyuyla da girdik. Azır bolso uydu da толугу менен көрсөтүп видеолорду чыгарабыз. Анан Хамза эке сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сделка аябай кыйын болсо деле аягына чыгарып, бүгүнкү күндө 2-3 саат күтүп деле ачкычын алып отурабыз. Күткөнгө жараша ачкычтар экен аябай көп мынакей. Ошол чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бул үйдө жана гана жакшылыктар болсун. Toylor bolsun, eң жашоомуздагы кубанычтуу жакшы үй-бүлөбүз менен өткөргөн күндөр ушул үйдө болсун. Куттуктайбыз. Анан эми өзүбүздүн жакшы бир сонун ойлорубузду, сөздөрүбүздү бөлүшүп кетсеңиз болот. Ачкычыңызды кошуп чейин. Көптөн бери күткөн убакыт жетип келди. Күлүш табып отурабыз, сүйүнүп. Кыйынчылыктын акырсы жакшылык күтүп дегенде көп болсо да убакыт өткөнү менен күч табып. Кейжи нетиз компаниясына чоң рахмат. Основной ушул Айнара, Жанбек, Байсал, Самареже өзгөчө рахмат ушул иштин аягына чыгып бергенине. Кудай буюрса, укмкнда тапшырабыз. Аныкы токтоп турат, эми буюрса жакшы болуп кетсе, аныкын дагы көрсөтөбүз, кубаныч менен бөлүштүрөбүз. Рахмат шын бардыңыздар. Сізге чоң рахмат. Анда кийинки видеодо дагы эниңиз үй алганда сүйлөп бересизби? Kırgızdарды orada Turaqşaylı flotasına işlemek деген rahmat kılan hizmetlerine razı olan Mutlu mekendişler, bana keşine zivrimizden benim ballarıma Turaqşaylı kıldılar. Ek balama da tavşırdılar, çoğun balamda da büyüktü bugün, Kuday Müstakil için tavşırdılar. Ekinci balama da tavşırganbız. Kuday dursa onu sonarlarda bütün kasa biz daha görüşürüz sizlerle. Şu Samara, Aynara, Baysal, Cenmek, sizlerle çok rahmat. Mesela şu iş başlarından akılgaça tur verdiler. Kılgın hizmetlerine razı oldular. Biz daha senelerden razıyız. Bundan bir ağa korkma kayırda verimizler. İşerikti. Kendini evliyoruz. İşerikti. Korku kaldı. Biz Kuday buyursa Anal, ikinci balama da kütüp duralım. Aynara kadar gözümün içine kadar hemen bir koyayım. Çok razı oldular. Razı oldular. Kardeşlik bildiririz. Allah'ın iyimizde şöyle olsun. Söylemek gerekirler. Sizlerle alıp Kuday buyursa. Hamza öyle elini alıp söyle. Şöyle olsun. Allah'ın iyimizde.